نزدیکان آینه تاریخی ملت با تاجیکستان استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت دوشنبه پیشروی خونه امیدی تشبسگاه و فتح فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت در دیگر چون هوشیار فصل سال باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум нодагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. 16 июл сарвазири кишвар Қоҳира Сузода вазири иқтисод ва сайёҳии Амурати Муттаҳидаи Араб Абдуллоҳ ибни Тавқ ал-Мариро ба ҳузур пазируфт. дар мулоқот масъалаҳои муҳими ҳамкорӣ аз ҷумла дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, саноат, энергетика, сайёҳӣ, алоқаи ҳавоӣ ва кишоварзӣ баррасӣ қарор дода шуд. таъкид гардид ки ҳарду кишвар ба рушди ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуда, дар ин самт нақши комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ ва техникии Тоҷикистон ва Амурати Муттаҳидаи Арабро муҳим медонанд. роҳандозии парвозҳои иловагӣ миёни пойтахт ва шаҳрҳои дигари Тоҷикистону Амурот омили рушди соҳаи сайёҳӣ ва зиёдшавии ҳаҷми савдои хориҷӣ арзёбӣ гардид. дар маҷмӯъ ҳарду ҷониб алоқамандии худро ба таҳким ва густариши робитаҳои судбахш таъкид намуданд. терроризм ва экстремизм падидаҳои хатарноки ҷаҳонӣ буда амнияти ҷомеа, суботи кишвар ва рушди онро зери хатар мегузоранд. пешгирӣ аз ин гуна зуҳуроти номатлуб аз ҳамкории мақомоти дахлдор, ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳар фарди ҷомеа вобастагии амиқ дорад. шарҳи мавзӯъ дар пешниҳоди Қамариддин Ҳусейнзода. солҳои охир яке аз мушкилотҳое ки тамоми ҷомеаи муосирро ба ташвиш овардааст, ин экстремизм, терроризм ва дигар зуҳуроти номатлубу хатарзо мебошад. дар ҷаҳони муосир равандҳо ва зуҳуротҳое мавҷуданд ки на танҳо ба як кишвар ва ё як минтақа, балки ба тамоми кишварҳои ҷаҳон ва дар маҷмӯъ ба кулли мардумони сайёра таҳдид мекунанд. яке аз чунин зуҳуротҳои номатлуб ки хатари минтақавию байналмилалӣ ба бор оварда дар ҳама минтақаҳои олам тамоюли паҳншавиро дорад, терроризм ва экстремизм мебошад, ки боиси таваҷҷӯҳи ҳаматарафаи созмону ташкилотҳои байналмилалӣ ва давлатҳои ҷаҳон гардидааст. имрӯз ва дар оянда низ терроризм ва экстремизм ҳамчун хавфноктарин таҳдидҳо барои инсоният ва ҷомеаи умумибашарӣ боқӣ монда. бо истифода аз технологияи муосир ки бо суръат рушд намуда истодааст, тарзу усулҳои нави истифодабариро ба худ касб мекунад. ба таҳлили коршиносон дар як даҳсолаи охир садҳо ҳазор нафар мардумони осоишта қурбони амалҳои террористӣ ва экстремистӣ гардида, ҳазорҳо нафари дигар маъюбу бистарӣ шуданд. ҳалокати ҳазорон мардумони осоиштаи сайёра, алахусус қисми осебпазири ҷомеа, занону кӯдакон аз ин хатари марговар гувоҳи он аст, ки ин амалу кирдорҳои ваҳшиёна ба касеву чизе раҳм надоранд ва ҳамчун василаи амалӣ сохтани ҳадафу мақсадҳои нопок аз ҷониби як тундаи аз фарҳангу маърифат дур, бехират ва ҷоҳилу нотавонбин истифода мегардад. дар заминаи авҷ гирифтани низоҳои мусаллаҳона агар ба оморҳои расмӣ назар афканем, маълум мегардад ки дар 5 соли охир шумораи низоҳои мусаллаҳона 2 баробар зиёд гардидааст. яъне агар дар соли 2020 шумораи низоҳои мусаллаҳона дар дунё 104 000 ададро ташкил медод, ин нишондод дар соли 2024 ба 223 000 расидааст, ки дар натиҷа тақрибан ҷони 500 миллион нафарро рабудааст ва маҳз бесуботӣ ва ҳолати ҷангӣ ва бенизомӣ боиси он мегардад, ки гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ чӣ дар фазои иттилоотӣ ва чӣ дар фазои ҳузурӣ вобаста ба гардиши онҳо ё ки ҳаракати онҳо аз ин минтақа ба минтақаи дигари олам мусоидат кунад, ки дар натиҷа авзои кишварҳои алоҳида ва гурӯҳи кишварҳои минтақавӣ ва дар маҷмӯъ авзои байналмилалиро
бесубот мегардонад. тавре президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам имомали раҳмон аз сатҳи баланди созмонҳои бо нуфузи байналмилалӣ пайваста иброз медоранд терроризм ба ягон дин мазҳаб ё миллат хос нест яъне террорист ватан миллат ва дину мазҳаб надорад аз ин рӯ ҳар як фарди соҳибшуъур ва бо маърифати ҷомеа махсусан ҷавононро ки қисми асосии ҷамъиятиро ташкил медиҳанд месазад ба ин афкори барғалати чеҳраҳои сиёсии ноаён фирефта нашаванд дар ҷустуҷӯи омӯзиш аз барнамоӣ ва ғанигардонии маърифати ахлоқӣ ҳуқуқӣ ва сиёсӣ хеш бошанд то дар таҳкими суботи комили сиёсии тоҷикистони азиз поягузор бошанд чунки суботу амнияти тоҷикистон устувории ҷойгоҳи тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳонӣ ва аҳамияту осудагии марзҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳар яки мо арзи муҳим ва калидӣ дорад таҷриба нишон медиҳад ки террористон мехоҳанд мақсаду мароми худро бо роҳи зӯроварӣ тарсу ваҳм амалӣ созанд аз ин лиҳоз имрӯз танҳо муборизаи дастаҷамъонаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мусоидати аҳолӣ бо мақомот ва ҳушёрию зӯракии мардум имкон медиҳад ки пеши роҳи ин омилҳои манфӣ гирифта шавад то ки суботу оромӣ таъмин ва ҳар як фард дар ватани азизи хеш тоҷикистони соҳиби истиқлол зиндагии ободу осоишта ба сар барад ҷавононро мебояд ки ҳамчун нерӯи пешбаранда ворисони асилу арзандаи миллату давлат ва созандагони имрӯзу фардои тоҷикистони азиз бошанд ва онҳо бо ҳисси баланди миллӣ пояҳои давлатдории миллатамонро ҳамчун гаҳвари ноёб эҳтирому нигоҳ медорем ҳамчун нерӯи бузурги созанда ва сипари боэътимоди давлатамон бар зидди ҳама гуна хатари терроризму экстремизм бо роҳҳои қонунгузорӣ мубориза мебарем. дар ноҳияи шуғнон зиёда аз 50 гармхонаи хурди доим амалкунанда фаъолият менамояд ки дар самти дастрасии сокинон бо маҳсулоти тару тоза ва сабзавоти барвақтӣ муҳим арзёбӣ мегардад. гузориши ҳамкорони мо. парвариши ниҳол ва таъсиси гармхонаҳо дар шароити иқлими Бадахшон як манбаи муҳими даромади софи хоҷагидорон маҳсуб меёбад. дар ин замина аз ҷониби сокини деҳаи Миден шоҳри ҷамоати деҳоти Поршеневи ноҳияи Шуғнон Моҳира Ошурмаҳмадова дар масоҳати 120 метр гармхона таъсис дода шуд ки амасола аз ин гармхона миқдори муайяни кабудӣ ва бодирингро гирифта ба фурӯш мебарорад. асосан дар гармхона бодирингро парвариш мекунем баъд кабудӣ нёлӣ барои кишти сабзавот мешинонем. ҳама сола аз ҳамин гармхона то қариб ки 8 дона ҳосил мегирем ки инро ба мағозаҳо ба савдо мебарорем. амасола дар гармхона парвариши кабудӣ нигоҳбини бодиринг помидор пиёз карам гулҳои ороишӣ ва дигар сабзавот ба роҳ гузошта мешавад. имсол бошад кишти кабудӣ ва бодирингро ба роҳ гузошта метавонад пас аз рӯёндани ҳосили дилхоҳ кишти такрориро ба роҳ гузорад. ин хоҷагидор замини назди ҳавлигии худро самаранок истифода бурда дар он барои парвариши сабзавоти барвақтӣ меваҷот ва бунёди гармхонаи хурдро ба роҳ монда. ба ин васила дар баробари таъмини хонавода бо сабзавоту меваҷот ва осили дилхоҳро ба бозор мебароварад. дар гармхона бодирингу сабзавот аз давраи моҳҳои феврал март кошта мешавад сар мешавад тухмию ҳамаи инҳо ва аз моҳи ои охирҳои апрел аввалҳои май яъне сабзавот пурра мерасад ва оҳиста оҳиста аз ҳамин сабзавот тамоми мардуми ҳамин маркази ноҳияи Шуғнон истифода мебаранд. ташкили гармхонаҳо яке аз усулҳои хуб ва сердаромад барои деҳқонон ва ҳар як оила маҳсуб меёбад, зеро гармхона дар мавсиме ки маҳсулотро омода месозад дар он айём на ҳама имкони истеҳсоли онро дорад. бо мақсади ба танзим даровардани нархи маҳсулот ва дастрасии шаҳрвандон дар дилхоҳ фасли сол бо сабзавот дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бунёди гармхонаҳо дар майли афзудан дорад. имрӯзҳо кишоварзони ин минтақа аз ду нави гармхона гармхонаи доимо амалкунанда ва мавсимӣ истифода мекунанд. бунёди гармхонаҳо ба сокинони деҳот имконият медиҳад ки онҳо бо ҷои нави корӣ таъмин гарданд ва ҳамзамон истеҳсоли сабзавоти тару тоза дар фасли тирамоҳу зимистон дучанд шавад. моҳираи тоҳир, муборакшои рустам, ноҳияи Шуғнон, ахбор.
با استفاده از امکانیت موجوده به خصوص زمین‌های حاصلخیز و تامین آب فلزی خواجگیداران ناحیه یاوان حاصل دلخواه زراعت گوناگون را به دست آورده در فراوانی بازار استعمالی حصه‌گذاری می‌نمایند. ادامه موضوع در تهیه محمد رجب عبدالله‌زاده و دولت فیض‌الله. امروزها با استفاده از فضای مناسب فعالیت خواجگیداری بخصوص زمین‌های حاصلخیز و تامین آب فلزی ساکنان ناحیه یاوان مهنت دلگرمانه داشته توسط آموزش راه‌های ثمره‌بخش زمین استفاده بری قریب تمام فصل‌های سال حاصل فراوان محصولات گوناگون کشاورزی به دست آورده در تامین طلبات بازار استعمالی سهم ارزنده می‌گذارند. در حدود ناحیه یاوان 21420 هکتار زمین‌های کارمی آبی میباشد. این سال خواجگیداران ناحیه در میدان 10485 هکتار کشتی پنبه‌دانه گذراندند که این هم باشد پرورش پخته خیلی هم خوب می باشد. در میدان 7220 هکتار یعنی که غله‌دانه کشت کرده بودند که اون را با پورگی جمع‌آوری کرده در اون در میدان 7202 هکتار کشتی تکراری گذرانده شده. از اون 4880 هکتار در بخش‌های دهقانی و 2202 هکتار در بخش‌های اهالی میباشد که این کشتی تکراری باز هم ادامه دارد. موافق اطلاع مسئولین بخش کشاورزی در حدود ناحیه در همه شکل‌های خواجگیداری در میدان 32822 هکتار کشتی زراعت‌های کشاورزی انجام داده شد که 21420 هکتار آن را زمین‌های کارم آبی تشکیل می‌دهد که به همین دوره سال گذشته 629 هکتار زیاد میباشد. پختکاری در ناحیه یاوان یکی از سمت‌های اساسی ساحه کشاورزی دانسته می‌شود. این موسم دهقانان و خواجگیداران ناحیه در میدان 10485 هکتار پخته کش نمودند که 100% دورنما را در بر می‌گیرد. این زمان پخته کش گردیده در حالت خوبی نشأه‌نما قرار داشته الکی از جانب مسئولین پیوسته کارهای اگرتکنیکی گذرانیده می‌شود. البته نشانه پخته از سال گذشته خیلی هم یعنی که خوب است. از سالهای گذشته در میدان‌های پخته یعنی که کورک دیده نمی‌شد. این سال در میدان‌های پخته از در یک نهالی یعنی که پخته از 15 تا 30 کورک یعنی دیده می‌شود که حاصل نوخی خیلی هم خوب به نظر می‌رسد. کارکرد اگروتکنیک در حالت خوب قرار دارد یعنی که آذوقه دوم الکی به انجام رفته ایستاده است و آبمونی هم دوم هم به انجام رسید. قابل ذکر است که رشد ساحه کشاورزی در تامین باثبات و مناسب اهالی کشور با مواد خوراکه توسط افزایش منتظم و استواری استحصال محصولات کشاورزی، بلند برداشتن سطح درآمدناکی و با جای کار تامین نمودن اهالی، اینچنین حفظ ذخیره‌های طبیعی مساعدت می‌نماید. با این خاطر در دوران صاحب استقلالی مملکت به خواجگی‌های دهقانی دادن آزادی پرورش زراعت کشاورزی اقتدار ساحه را خیلی افزون نمود. این سال حاصل در همه بخش‌های خواجگیداری این ناحیه خیلی هم خوب می‌باشد و حاصل نوکی از هر یک هکتار غله‌دانگیات 37 سنتر و سبزیجات‌ها باشد از 285 تا 350 سنتر یعنی که حاصل جمع‌آوری کرده است که این سال حاصل نوکی هم در زراعت‌های غله‌دانگی و هم در سبزیجات و هم در میوه‌ها هم خیلی خوب به نظر می‌رسد. در نتیجه تدبیرهای از جانب حکومت مملکت در ناحیه عملی گردیده و زحمت صافدلانه کشاورزان، سطح تامیناتی اهالی با محصولات اساسی غذایی در دوره صاحب استقلالی مملکت افزایش یافته که این از محصول دست دهقانان و زحمت و تلاش‌های آنها دلالت می‌دهد. عبدالکریم بهروز، راهبر خواجگی دهقانی حاجما که در اختیار خود 5 هکتار زمین دارد، آن را ثمره‌ناک استفاده نموده در آن نامگوی محصولات گوناگون کشاورزی را کشت نموده از آن حاصل دلخواه می‌رویاند. نام برده حاصل به دست آورده‌اش را در شفت راه ماشینگر با نرخی نسبتاً ارزان از بازار به فروش برآورده با این وسیله بودجه عائله خود را غنی می‌گرداند. در اختیار خود 5 هکتار زمین آبی کارم داریم که در آن از جمله پخته و فلزی، کدو، پمیدور، بادرینگ، بلگاری کشت میکنه و اینچنین در سر راه در نزد زمین خود برآورده و برای خلق
пешкаш карда фурӯхта истодем. сол аз сол зиёд гардидани талабот ба маводи ғизоӣ дар ноҳияи ёвон масъулин тадбирандешӣ карда бо ташаббуси мақомоти маҳаллӣ ва саҳми сокинон аз ҳисоби заминҳои бекорхобида марҳила ба марҳила майдони кишти зироат васеъ карда мешавад. айни замон дар ҳама бахшҳои хоҷагидорӣ раванди кишти такрорӣ идома дошта масъулин нақша доранд ки дурнамои муайян гардидаро сари вақт ба анҷом расонанд. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, ноҳияи ёвон, ахбор. хоҷагидорони ноҳияи дӯстӣ бо истифода аз таҷрибаи бисёрсола ва пешқадами токпарварӣ ба натиҷаҳои хуби истеҳсолӣ ноил гардида сол аз сол майдони ангурбоғро васеъ менамоянд. Саидшоҳи Муродалӣ ва Искандари Саид гузориш медиҳанд. хоҷагии деҳқонӣ Азизулло яке аз хоҷагиҳои пешқадам дар самти ангурпарварӣ дар ноҳияи дӯстӣ ба шумор рафта, аҳли заҳмати он таҷрибаи бои нигоҳубин ва парвариши ангурро соҳибанд. хоҷагидорон дар майдони 2 гектар тогзор бунёд намуданд ки дар он навъҳои гуногуни ангури хушсифати ватанӣ аз ҷумла ҳусайнии сиёҳу сафед, ҳусайнии маҳаллӣ, шоҳона, оқпар, чиликӣ, президентӣ ва ғайра парвариш карда мешавад ки тибқи нишондодҳо ҳосили фаровон ва ҷавобгӯ ба талаботи содиротӣ мебошад. дар дигар хоҷагиҳои деҳқоние ки мисол мо ангур дар он ҷо парвариш мекунем, айни ҳол содирот рафта истодан дар ҳар як хоҷагӣ ҳисоби соҳибкорони ватанӣ омада сифат намуд ва таъму лаззати ин меваро дида онҳо шаҳрнома баста истодан дар рӯзҳои наздик аз ҳисоби мисол ангур ё дигар маҳсулотҳо мо метавонем ки содиротро дар вилоят иҷро намоем. ноҳияи дӯстӣ ки яке аз гармтарин минтақаҳои вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад, нисбат ба дигар шаҳру ноҳияҳо сабзичу нашонамои ҳама гуна маҳсулот барвақттар мушоҳида карда мешавад. айни замон дар хоҷагии деҳқонӣ Азизулло қисмати беши навъҳои ангур пухта расидааст ки токпарварон ният доранд ҳосили онро пешниҳоди сокинон намоянд. боғу токпарварӣ яке аз самтҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ маҳсуб гардида ҷиҳати ғанӣ гардонидани сабати истеъмолии сокинон бо меваҷот ва афзун намудани имкониятҳои содиротии мамлакат, инчунин бо кори доимию мавсимӣ ҷалб намудани аҳолӣ мавқеи муайянро ишғол менамояд. баҳри афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли мева ва рушд бахшидани соҳаи боғу токпарварӣ деҳқонони бо таҷрибаи ноҳия вобаста ба имконот ва бо назардошти иқлими мусоид майдони боғҳои мевадиҳандаро ҳамасола зиёд менамоянд. хоҷагии деҳқонии Файзобод воқеъ дар ҷамоати деҳоти Анористон 4 сол қабл дар масоҳати 3 гектар замин парвариши ниҳоли шафтолуро ба роҳ монданд ки имрӯз самараи хуб ба бор овардааст. хоҷагии деҳқонии Файзобод масоҳати умумияш 10 гектар замин мебошад. аз он ҷумла 3 гектар боғи шафтолу дорем. 15 намуд шафтолуи ҳархела, шафтолуи личак, шафтолуи пашмак, шафтолуи пешпазак то аз моҳи июн сар карда то моҳи октябр дар боғи мо шафтолу мебошад. харидорони шафтолу худашон ба сари замин омада бо нархи дилхоҳ чинда мебаранд. боди ҳавои имсола барои шафтолу мусоид омада бениҳоят ҳосил хуб мебошад. тавре иттилоъ дода шуд, хоҷагии деҳқонии мазкур аз 10 гектар замин иборат буда, дар он кишту парвариши ғалладонагиҳо ва зироату сабзавоти гуногун низ ба роҳ монда шудааст, ки аз ин ҳисоб ҳамасола ҳосили фаровон ба даст оварда мешавад. айни замон нашонамои зироатҳои кишти такрорӣ хеле хуб буда, умед меравад ки имсол хоҷагидорон ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ ба даст оранд. сокинони шаҳри Исфара дар самти боғпарварӣ таҷрибаи ғанӣ дошта ҳамасола аз ҷамъоварии ҳосили фаровону хушсифати зардулу хушконидан, бандубаст ва содироти он даромади хуб ба даст меоваранд. гузориши ҳамкоронамон. боғпарварӣ шуғли қадимтарини мардуми Исфара ба ҳисоб меравад. аз қадимулайём дар шаҳру деҳоти Исфара парвариши боғи зардолу ба роҳ монда шуда, он манбаи асосии даромади сокинон буд. зардолу дарахтест ки ба об талаботи зиёд надорад. дар доманакӯҳҳо дар мавзеъҳое ки оби зеризаминияшон паст аст низ ҳосил медиҳад. сокинони Исфараи бостонӣ аз давраҳои хеле қадим бо боғдорӣ, парвариши меваҳои шаҳдбор шӯҳрати бемисл доштанд. имрӯз
امروز نیز دهقانان و باغداران توجیک анъанаҳои ниёгони худро дар ин самт ривоҷ дода навъҳои мухталифи мевагиҳо ва полизиҳо аз ҷумла зардолуро парвариш ва ба бозорҳои кишварҳои мухталиф содирот менамоянд. воқеан зардолу меваи писандидатарини мардуми тоҷик аст. ба қавле меваи миллист ва дар рӯзгори мардум нақши муҳим дорад. қосимҷон рустамов худ омӯзгор аст, вале рӯзгори худро бепарваришу ғунучини меваи зардолу тасаввур карда наметавонад ва сарвату неъмати хонаводагиаш маҳз меваи зардолуст. худ ки омӯзгор ҳастам, бо дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат ба боғпарварӣ машғул ҳастам ва ҳам боғпарварӣ ва ҳам обчакорӣ ки барои зиндагии мо ҳар сола ҳамин мерасад. барои мардуми Исфара ки боғпарварӣ шуғли қадима мебошад, ба боду ҳавои Исфара худи боғпарварӣ туғри мегирад. барои ҳамин заминҳои бисёртари мо асосан боғ мебошад. боғи асосан зардолу ҳаминро мо ҳар сол парвариш карда ҳисоби ҳар сола зиндагии худро аз ҳамин мебарорем. ва ҳам қитъаи замини назди ҳавлигӣ ки дорем, онро низ самарнок истифода бурда обчикорӣ намуда барои зимистон захира мекунем. қосимҷон дар фурсатҳои фориғ аз вақти корӣ дар замини назди ҳавлигӣ меҳнат намуда ба ин восита ҳам истироҳат мекунад ва ҳам барои фаровонии хуни рӯзгораш ризқу рӯзӣ дар меёбад. ӯ мегӯяд ки ҳамасола бо риояи талаботи сифати омодасозӣ аз ҳосили меваю сабзавоти парваришнамудааш дар зарфҳои шишагӣ, консерваҳои меваю сабзавот, мураббо ва хӯришҳо тайёр менамояд, ки он дар фасли зимистон дар рӯзгораш васеъ истифода мешаванд. бо ин амали худ ӯ на танҳо дар пешбурди сатҳи рӯзгор ва ғанӣ гардонидани дастурхони хонавода саҳм мегузорад, балки то андозае бо таъмин гардидани бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ва пастшавии нархи он дар бозорҳо ҳисса мегузорад. дар давоми 6 моҳи соли равон аз вилояти Суғ наздик ба 728 миллион доллари амрикоӣ молу маҳсулоти саноативу кишоварзӣ ба хориҷи мамлакат содирот гардидааст. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳҳоби Абдусаттор. дар нимсолаи аввали соли равон аз вилояти Суғ ба хориҷи мамлакат 81237 тонна маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла 48299 тонна меваи хушк содирот гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 8766 тонна зиёд мебошад. маҷмуан содироти маҳсулоти кишоварзӣ дар муқоиса ба 6 моҳи аввали соли 2024 қариб 21000 тонна зиёд шудааст. имсол боғдорону соҳибкорони вилоят имкон пайдо карданд ки бештар аз 8000 тонна меваи тару тоза ба хориҷи мамлакат содирот намоянд ва ҳаҷми зиёди онро зардолу ташкил медиҳад. содироти консерва бошад ба 1069 тонна баробар гардида дар қиёс ба 6 моҳи соли 2024 80 тонна зиёд мебошад. давоми 6 моҳи соли 2025 аз вилоят ба маблағи 727.2 миллион доллар молу маҳсулот содирот гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 37.1 миллион доллар зиёд аст. ба ҳолати 1 июли соли 2025 аз вилоят аллакай ба 36 давлати дунё молу маҳсулот содирот гардиданд. давоми 6 моҳи соли 2025 содироти пиёз низ зиёд шудааст. чӣ тавре ки маълум аст, дар ноҳияи Ҷабор Расулов зиёда аз 9 нуқтаҳои логистикии бандубаст ва коркарди пиёз машғул буда, онҳо иқтидор доранд дар як вақт то 10,000 тонна маҳсулотро нигаҳдорӣ, бандубаст ва содирот намоянд. давоми 6 моҳи соли 2025 аз вилоят аллакай наздики 22000 тонна пиёз содирот гардид ва ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта наздик 6000 тонна зиёд мебошад. бо назардошти имконияти бузурги истеҳсолию содиротии вилоят давоми солҳои охир шумораи коргоҳу корхонаҳои коркард ва банду басти маҳсулоти кишоварзӣ ҳам зиёд гардид. чунин корхонаҳо асосан дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Исфара, Истарафшан, Қонибодом, Панҷакин, Ашт ва Бобоҷон Ғафуров ба кор дароварда шуданд, ки дар онҳо аслан коркард ва банду басти меваи хушк, сабзавот, истеҳсоли нушоба, афшураю мураббо ва дигар намуди консерваҳо мутобиқ ба талаботу стандартҳои ҷаҳонӣ роҳандозӣ гардидааст. давоми 6 моҳи соли 2025 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ 84 корхонаи коргоҳи нави саноатӣ аз ҷумла 17 корхонаи коркарди маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ мавриди истифода қарор гирифтанд, ки
барои истеҳсоли маҳсулоти воридот ивазкунанда ва ба содирот нигаронда шуда саҳми назаррас мегузоранд. Инчунин дар доираи сафари коришон 13 июли соли ҷорӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри хуҷанд корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла сирдарё ва доро артфудро мавриди истифода қарор доданд. طبق ارزیابی کارشناسان مسائل اقتصادی در ولایت سوخت جهت تقویت اقتدار صادراتی امکانیت بیشتر بوده دوام سالهای آخر با تشکیل اینفراساختور ضروری مرکزهای خدمترسانی لوجستیکی و پیشنهاد امتیاز و سبوکی‌ها رشد سودای خارجی تامین گردید و امروزها صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی از ولایت به خارج مملکت افزایش می‌یابد. امروزها از ولایت سوخت در مجموع 100 نمودی مال و محصولات به خارج مملکت صادرات کرده می‌شود. تحکیم رابطه‌های تجارتی و اقتصادی با دیگر کشورها با افزایش حجم فروش و خرید مال و محصولات، وارد سرمایه و تکنولوژی، تأسیس کارخانه‌های مشترک، زیاد شدن نامگو و حجم مال و محصولات، برآمدن به بازار جهانی و رشد اقتصادی ملی مساعدت می‌نماید. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. در ناحیه رشت ساختمان کانال یرخیچ قریب 1 سال باز ادامه دارد. با انجام کارهای ساختمانی آن در این منطقه کوهستان با 100 گکتار زمین بیکار خوابیده آبیاری کرده می شود. گزارش نوبتی در این خصوص. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاکید شده است که با نظرداشت افزایش اهالی مملکت برنامه از خودکنی زمین‌های نوی کشاورزی تطبیق کرده شود. با مقصد عملی شدن نشاندادهای پیام از حساب مبلغ‌های اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سال گذشته در دهه یرخیچ جماعت دهاتی هایت ناحیه رشت ساختمان کانال در مسافه قریب 7 کیلومتر برای آبیاری نمودن زمین‌های بیکار خوابیده آغاز گردیده بود. سربند کانال از سطح بر در بلندی قریب 2000 متر جایگیر بوده. منبع آب رود کوهی از روی حسابات متخصصان ساحه کشاورزی می تواند در موسم آبیاری زراعت‌ها بیش از 200 گکتار زمین‌های تشنه‌لب را با آب پالیزی پوره تامین کنند. کارهای ساختمانی را مؤسسه دولتی نظارت حالت ملیاراتیوی زمین‌ها و استفاده آب از روی لایحه عملی نموده ایستاده است تا انشاءات حیاتاً مهم کشاورزی با صفت بلند و در مهلت پیش‌بینی شده به استفاده داده شود. در مسیر ساختمان کانال 1 کیلومتری آن با قبورهای حجمشان 286 و 5 کیلومتر و 830 متر باقی مانده طریق کشاده بنیاد کرده می شوند. برنامه از خودکنی و آبیاری زمین‌های حدود دهاتی هایت ناحیه رشت اساساً برای رشد ساحه کشاورزی پیش بینی شده. روند کارهای آبادانی مرحله به مرحله عملی شده ایستاده است. از جمله دوام 3 سال آخر در موضع دشت بی‌آب دهاتی هایت از حساب از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده 120 گکتار زمین به گردش کشاورزی فرا گرفته شده است که بدین وسیله استحصال محصولات کشاورزی به خصوص کارتاشکا افزوده همزمان صدها جایهای نوی کاری مهیا گردید. مقصد اساسی از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده در منطقه‌های کوهستانی رشت افزایش میدان کشت و استحصال محصولات خوشصفت و فراهم آوردن جایهای نوی کاری به شمار رفته. بدین وسیله پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ناحیه‌ها تأمین کرده می‌شوند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. با مقصد معرفی دستاورد هنرمندان و کارمندان بخش و ساحه‌های خواجگی خلق در ناحیه شهر توس چاره‌بینی فرهنگی معرفتی و سالمی اهالی با اصول کاروان خانه به خانه دایر کرده شد. گزارش همکارانمان.
чорабинии имрӯза аз роҳпаймоии дастаҷамъона оғоз гардид. аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти кормандони ташкилоту идораҳо, шомил нашудан ба гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ, назорати фарзандон ҳангоми машғул шудан ба оббозӣ ва дигар масъалаҳои мубрам байни сокинону кормандон корҳои фаҳмондадиҳӣ сурат гирифт. имрӯз дар яке аз ҷамоатҳои дурдастарин ва яке аз деҳаҳои дурдастарини ноҳияи шаҳри Туз ки ҷамоати деҳоти Айвоҷ, деҳаи Айвоҷ ки деҳаи назди сарҳадӣ ва ҷамоати назди сарҳадӣ мебошад, корвони гурӯҳи корӣ бо усули хона ба хона баргузор гардид. дар доираи ана ҳамин корвон силсила чорабиниҳо аз қабили корвони саломатӣ ва бозиҳои мусобиқаҳои варзишӣ ҳамзамон дар доираи ҳамин нақша чорабинӣ, дар доираи ҳамин сафари гурӯҳи корӣ дар он ҷо ташкили хонаи беҳтарин, боздид аз захираи дусолаи маводи хӯрокаи мардум, дар маҷмӯъ тамоми самтҳои анамон фаъолияти мардумро гурӯҳҳои корӣ аз наздик шиносоӣ намуданд, бо ҳар як оила аз наздик суҳбат карданд, аз чӣ гуна зисту зиндагонии мардум дар ана ҳамон деҳа дидан намуданд. сокинони меҳнатқарини ноҳияи шаҳри Туз ки дар истифодаи босамари қедаҳои наздиҳавлигӣ таҷрибаи хуб доранд, дар ин чорабинӣ маҳсули дастранҷашонро пешниҳод гардониданд. зикр шуд ки минбаъд низ ҳар қитъа замини дар ихтиёр доштаро мақсаднок ба кор бурда, сатҳи рӯзгорашонро беҳтар ва дар таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо сабзавоти тару тоза ҳиссаи арзанда мегузоранд. ҳамзамон иштирокдорон аз дастовардҳои ҷавонону варзишгарон дидан карда, ба онҳо ҷиҳати баландбардоштани обрӯву нуфузи кишвар ва боло бардоштани парчами миллӣ изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. дар ин рӯз дар доираи баргузории корвони саломатӣ аз ҷониби муассисаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ ва беморхонаи марказии ноҳияи шаҳри Туз сокинон аз ташхису муоинаи тиббӣ тариқи ройгон гузаронида шуданд. гуфта шуд ки дар ноҳия айни замон баҳри ташхису табобат тамоми шароит муҳайё буда кормандони соҳаи тандурустии ноҳия омодаанд пайваста ба аҳолӣ хизмати босифати тиббии хешро расонанд. ҳамзамон дар ҳошияи ин чорабинӣ бо мақсади таъмини корҷӯён бо шуғл аз ҷониби шуъбаи агентии меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ноҳия байни сокинон ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ баргузор карда шуд ки нафарони зиёд ба касбу кори гуногун ба қайд гирифта шуданд. дар анҷом ҷиҳати боз ҳам тақвият бахшидани чунин корҳои оммафаҳмонӣ ва пешгирӣ аз сар задани ҳар гуна ҳодисаҳои нохуш байни сокинон масъулин баромад намуда ба роҳ мондани тадбири зайлро натиҷабахш арзёбӣ доштанд ва иброз намуданд ки минбаъд низ чунин иқдомҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ вусъат дода мешавад. Самандар Шоев, Мустои Нурмуҳаммад, ноҳияи шаҳри Туз, Ахбор. дар Федератсияи Русия аз ҷониби масъулони ҷамъияти тоҷикон бо донишҷӯёни тоҷике ки дар муассисаҳои олии таълими ин минтақаи Русия таҳсили илм менамоянд мулоқот доир шуд. гузориши ҳамкоронамон. барои вусъат додани корҳои таблиғотиву ташвиқотӣ ҷиҳати пешгирии ҳамроҳшавии баъзе ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ, пешгирии қонунвайронкуниҳо байни ҷавонон, хурофотпарастӣ, мубориза бар зидди гардиши маводи мухаддир ва дигар масъалаҳои муҳим байни донишҷӯёни тоҷик аз ҷониби масъулони ҷамъияти тоҷикони вилояти Пензияи Федератсияи Русия вохӯриву мулоқотҳои судманд пайваста гузаронида мешавад. ин навбат бо иштироки донишҷӯёни тоҷике ки дар муассисаҳои олии таълимии ин минтақаи Русия таҳсили илм менамоянд ва ҳамватанони муқим мулоқот доир гардид. дар вохӯрӣ вобаста ба масъалаҳои ҳифзи дастовардҳои замони соҳибистиқлол, истифодаи самараноки имконоти муосири донишандӯзӣ, нагаравидан ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ, омӯхтани забонҳои хориҷӣ ва технологияи компютерӣ таъкид карда шуд. инчунин дар идома дар бораи истифодаи дурусти телефонҳои мобилӣ, тақвият бахшидани ҳисси худшиносию худогоҳӣ ва ватандӯстӣ андешаронӣ сурат гирифт. иброз гардид ки интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ яке аз воситаҳои асосие мебошанд ки гурӯҳ ташкилоти террористӣ ва экстремистӣ бо истифода аз онҳо ва паҳн кардани ҳар гуна сабтҳои видеоӣ ва наворҳои таблиғотӣ шахсони алоҳида,
хусусан наврасону ҷавононро ки ҳолати равонияшон ҳанӯз комил нест ба сафи худ ҷалб менамоянд. барои ба доми фиреби онҳо наафтодан наврасону ҷавононро зарур аст ки фарҳанги истифодаи интернет аз ҷумла шабакаҳои иҷтимоӣ ва манфиату зарари онҳоро донанд, аз интернет самаранок ва мақсаднок истифода бурда донишҳои техникиву технологияшонро мустаҳкам намоянд. мо масъулини ҷамъияти тоҷикони вилояти Пенза дар асоси нақша чорабиниҳо пайваста бо ҳамватаноне ки дар вилояти Пенза кору фаъолият ва таҳсил мекунанд вохӯрӣ анҷом медиҳем. зимни ташкилӣ чорабиниҳо ҳамчунин фарҳанг, расму оин ва либосҳои миллии тоҷикиро ба дигар халқияту миллатҳо муаррифӣ месозем. ҳамватанони моро зарур аст ки вақте ба Федератсияи Русия бо мақсади кор ва таҳсил меоянд, бояд талаботи қонунгузории кишвари иқоматро риоя намоянд, ҳуҷҷатҳои худро дуруст кунанд ва ба фарҳанги онҳо эҳтиром гузоранд. таъкид карда шуд ки дар замони соҳибистиқлолӣ барои ҷавонон имконоти васеъи донишандозӣ ва кору фаъолият фароҳам оварда шуда, онҳо таҳти таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. дар шароити феълӣ истифода аз имконоти мавҷуда ҷиҳати ҳарчи бештар аз худ кардани донишҳои замонавӣ барои ҷавонон муфиду саривақтӣ буда, онҳо ба ин васила дар рушди минбаъдаи кишвар саҳми фаъол хоҳанд гузошт. чунин мулоқоту вохӯриҳо ҷиҳати боло бурдани ҳисси худшиносию ватандӯстии ҷавонон мусоидат намуда, барҷгузории онҳо дар ростои муқаддасоти миллӣ замина мегузорад ва дар тарбияи ахлоқию маънавии онҳо нақши муҳим дорад. иброҳим назрузода, хуршеди Саидаҳмад, Федератсияи Русия, Ахбор. бо саҳми сокинону соҳибкорони ноҳияи шаҳри нав роҳҳои мошингарди шаҳр таъмиру аз навсозӣ мегарданд. гузориши хабарнигорони мо. созандагиву бунёдкорӣ ва ободонӣ дар деҳоти ноҳияи шаҳри нав дар доираи сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо маром ҷараён дошта, саҳми сокинону соҳибкорон ва мақомоти маҳаллӣ дар ин самт назаррас аст. дар заминаи вусъат додани корҳои ободонӣ, соҳибкорону аҳли ҷамоатчигии деҳаи иттифоқи ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳия ба хотири беҳтар намудани инфрасохтори роҳу нақлиёт дар маҳалли зисташон ба мунфаршкунии роҳи асосии деҳа шурӯъ карданд. бино ба иттилои масъулин, роҳи асосӣ аз назди муассисаи таълимии деҳа то шоҳроҳи байналмилалии Душанбе Турсунзода дар масофаи наздик ба 1 километру 500 метр мунфарш гардида, паҳноии он аз 4 то 6 метрро ташкил медиҳад. барои босифат анҷом додани корҳои мунфаршкунӣ техникаҳои соҳавӣ сафарбар гардида, дар муҳлати кӯтоҳтарин ин роҳ ба масири ободу зебо табдил хоҳад ёфт. истиқлолу озодӣ, ваҳдату ягонагии сарҷамъиву муттаҳидии халқи тоҷик Тоҷикистони азизро ба як давлати ободу зебо ва шукуфою дилоро табдил додааст. самараи ин неъмати бебаҳо аст ки имрӯз ҳар як фарди бонангу ори миллат баҳри ободии диёри худ саҳмгузорӣ менамояд ва дар кору фаъолияти хеш дастуру ҳидоятҳои роҳнамоикунандаи роҳбарияти олии давлатро сармашқи кори худ медонад. ба василаи нақша чорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳудуди мамлакат ҳазорҳо иншооти гуногуни маишиву хизматрасонӣ, биноҳои баландошонаи истиқоматӣ, муассисаҳои соҳаи маорифу тандурустӣ, корхонаҳои азими саноатӣ, роҳу пулҳо ва дигар иншооти ҳаётан муҳим сохта ба истифода дода шудаанд ва ин раванд бо дарки масъулияти шаҳрвандӣ ва эҳсоси баланди меҳандӯстии ободгарони ватан ҳамоно идома дорад. дар ҳамин замина чунин иқдоми ободкоронаро сокинони деҳаи иттифоқи ноҳияи шаҳри нав ба хотири ояндаи дурахшони ватан, беҳтар намудани шароити зист ва рафту омади бемамонияти ҳама гуна воситаҳои нақлиёт рӯи кор гирифтанд. зеро аз ин амали нек насли наврасу ҷавон ибрат гирифта барои дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ ва ободониву созандагӣ тарбия намудани онҳо ҳиссаи муносиб хоҳад гузошт. фаридуни субҳон, Садриддини Иброҳим, ноҳияи шаҳри нав, Ахбор. ҷиҳати таъмини раванди бемаъмунияти барномаи таълимӣ дар рӯзҳои сард, муассисаҳои таълимии ноҳияи Шаҳристон бо маводҳои сӯхт аз қабили ангишту ҳезум ва сӯзишворӣ дизелӣ таъмин карда мешаванд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ.
اقلیم ناحیه شهرستان نظر به دیگر شهر و نواحی ولایت سوخت سردتر به شمار رفته، فصلهای تیر ماه و زمستان در این موضع خیلی برمحل آغاز می‌گردند. از این لحاظ تشکیلات و مؤسسه‌های اقتصادی و اجتماعی ناحیه به موسم زمستان گذرانی بر وقت آماده می‌گردند. امروزها با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و در دایره اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره تیر ماه و زمستان سال‌های 2025-2026 ذخیره‌گردانی موادهای سوخت از قبیل انگشت و هیزم و سوزشواری دیزلی در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه آغاز گردیده است. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 دهه آبادی اولین شده این موسم از اجرای پروژه نقشه زمستان گذرانی مژده داد. الحال جهت به مشکلی پس سر کردن تیر ماه و زمستان سال‌های 2025-2026 در انبار مؤسسه مذکور در عموم بیش از 28 تن انگشت خوش‌صفت، 9 مکعب متر هیزم و یک مقدار سوزشواری دیزلی ذخیره کرده شده است. گفته شد که مؤسسه مذکور به شبکه یگانه گرم‌دهی پیوست گردیده، شیشه‌بندی تریزه‌ها پوره به انجام رسیده است. در این راستا مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 ناحیه نیز نقشه پوره تامینات موادهای سوخت را به انجام رسانید. طبق گزارش مسئولان امروز به انبار مکتب 22 تن انگشت، 8 مکعب متر هیزم و 13 لیتر سوزشواری دیزلی وارد کرده شده است. همچنین 27 صنفخانه مؤسسه تعلیمی با پیچ‌های بخاری تامین گردیده تا امروز 18 متری طولانی تریزه‌های صنفخانه‌ها شیشه‌بندی کرده شده است. تامینات مواد سوخت امکان می‌دهد تا خوانندگان همه زینه‌های تحصیل در صنفخانه‌های گرم و روشن اساسهای علم‌های زمانی صاحب استقلالی مملکت را از خود نمایند. چون این روند در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه نیز به مشاهده می‌رسد. مسئولین و آموزگاران و کارمندان تکنیکی مؤسسه مذکور که یکی از کلانترین مؤسسه‌های تعلیمی در ناحیه به شمار می‌رود، جهت به ممانعت گذراندن تیر ماه و زمستان سال‌های 2025-2026 سری وقت با 44 تن انگشت تامین کرده شدند. در مجموع آمادگی به تیر ماه و زمستان سال‌های 2025-2026 در همین مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، گیمنازیوم و باغچه کودکستان‌های تابع شعبه معرفی ناحیه شهرستان با اوج تازه ادامه یافته ایستاده است. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، آرزو معروفov، ناحیه شهرستان، اخبار. تامین بخطری غذا توجه اهل عالم را به خود جلب نموده، همکاری‌های مشترک را جهت از خودکنی تجربه بهترین بین‌المللی به میان آورده است. با این مقصد وابسته به تطبیق هدف‌های رشد در سمت بهتر نمودن غذا از جانب مقامات دخلدار دولتی در همکاری با شریکان رشد چاره‌بینی‌های گوناگون راه اندازی می‌گردد. گزارش در این خصوص. تامین بخطری آذوقه‌واری و دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت یکی از مسئله‌های مهم به شمار می‌رود که جامعه جهانی به آن اهمیت خاصه ظاهر نموده کوشش بر آن دارند که در همکاری تامین نوعی غذای سالم را استوار سازند. همین است که رهبریت کمیته بخطری آذوقه‌واری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد دایر به تغییر نظام آذوقه‌واری برای بهتر نمودن غذا در تاجیکستان چاره‌بینی دایر نمود. در آن روش یگانه سیستم‌های آذوقه‌واری برای راهنمایی تطبیق برنامه‌های ساحوی، سرعت بخشیدن به تطبیق و پیشرفت‌های نظررس در سمت بهتر نمودن نتیجه‌های غذا، تحکیم اقتدار اینستیتوسیونالی و فراهم آوردن فضای مساعد، جاری نمودن تکنولوژی‌های اینواسیونی و طرز درست استحصال، کارکرد و استعمال غذا مورد بررسی قرار داده شد. در منطقه کشوری پیشرفته می باشد تاجیکستان در نظام آذوقه‌واری. مقصد برگزاری جلسه مذکور از آن عبارت می باشد که امروز تغییر دادن نظام آذوقه‌واری در کشور و گرفتن حاصل بلند، تامین امنیت آذوقه‌واری، مطابق نمودن قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره امنیت آذوقه‌واری، صادرات محصولات‌های کشاورزی از جمهوری تاجیکستان به کشورهای خارج، گرفتن حاصل بلند، مطابق نمودن محصولات‌های کشاورزی که امروز تغییریابی اقلیم به نظر می‌رسد، آماده نمودن متخصصای بلند اختصاص در این سمت، اینچنین دستگیری نمودن دهقانان در سمت تامین امنیت آذوقه‌واری و حاصل بلند گرفتن، اینچنین از جهت سانیتری و فیتوسانیتری تامین نمودن آذوقه با صفت را به عهده گرفتیم که امروز در چاره‌بینی، در مکالمه با ساختارهای داخلدار، اینچنین با تشکیلات‌هایی که در جمهوری تاجیکستان فعالیت می‌کند، مکالمه‌ای که برای پیشرفت ساحه تکانی جدی می‌بخشد. طبق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон гирифтани 2-3 ҳосил аз заминҳои обӣ ва гирифтани потенсиали ҳосилноки зироатҳои кишоварзӣ дар якҷоягӣ бо вазорати идораҳои дахлдор фаъолияти самарабахш намуда истодем ки инам бошад барои таъмин намудани аҳолӣ дар кишвар ва содироти маҳсулотҳое ки истеҳсол кардаимон ба хориҷи кишвар мебошад. гуфта шуд ки бо табдил додани системаҳои озуқаворӣ тавассути инноватсия, фарогирӣ ва устуворӣ насли солимро ба камол расонидан зарурати бештар дорад. яъне ҳар як нафар бояд ба ғизои солим ва бехатар дастрасӣ дошта бошад то ин ки солимии он ҳифз карда шавад. албатта ин метавонад ба татбиқи яке аз ҳадафҳои ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат замина гузорад. дар агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҳифзу тармими ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ҳамоиш баргузор шуд. гузориш дар ин хусус. солҳои 2025-2030 эълон гардидани солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия, раванди рақамикунонии ёдгориҳои таърихию фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон ва тибқи талаботи соҳавӣ мутобиқ намудани онҳо дар шаҳри душанбе, вилояти хатлон, суғд ва ноҳияҳои тобеи марказ идома дорад. ин нуқта зимни баргузории ҳамоиш оид ба ҳифзу тамрини ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ки дар агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид, иброз шуд. дар чорабинӣ масъулин ва олимону мутахассисони соҳа иштирок намуданд. таъкид карда шуд ки рақамикунонии ёдгориҳои таърихию фарҳангии кишвар ҷузъи меҳварии фаъолияти соҳавӣ ба шумор меравад. дар ҳамин раванд агентӣ вобаста ба иҷрои талаботи моддаи 16 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳифз ва истифодаи объектҳои мероси таърихию фарҳангӣ ҷиҳати таҳияи феҳристи давлатии ёдгориҳои таърихию фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон дар таҳрири нав гурӯҳи корӣ таъсис дода аз номбахайдгирии ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ дар минтақаи бохтари вилояти хатлон, минтақаи зарафшони вилояти суғд ва шаҳрҳои турсунзода, ҳисор, ваҳдат, ноҳияҳои шаҳри нав, рӯдакӣ, варзоб идома дорад. иброз гардид ки дар ҷумҳурии тоҷикистон танҳо як муассисаи давлатии соҳавӣ иттиҳодияи илмиву истеҳсолӣ оид ба муҳофизат ва таъмиру истифодаи ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ фаъолият намуда, корҳои илмиву истеҳсолӣ, лоиҳакашии ёдгориҳои тамриншаванда, барқарорсозӣ, маҳфузмонӣ ва истеҳсоли маводҳои воридотивазкунандаи тармимии ёдгориҳои таърихию фарҳангии кишвар маҳз тавассути муассисаи болозикр анҷом дода мешавад. ҷиҳати иҷрои дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба пешниҳоди номинатсияи 2550-солагии устувонаи куруши кабир ба юнескоро дар агентии гурӯҳи корӣ бо иштироки мутахассисони касбӣ таъсис дода шуда, корҳои омода намудани парвандаи номинаи мазкур идома дорад. ҳамзамон агентии китобҳои мероси таърихию фарҳангӣ ва табиии тоҷикистонро бо 4 забон, тахти сангин мероси беназири аҷдодони миллат, ҳулбук пойтахти хатлони қадим ва харитаи бостоншиносии Данғара таҳия намудааст. таҳкими оила, тарбияи насли солим ва баландбардоштани маърифати иҷтимоӣ ва иқтисодии занон аз мавзӯъҳои меҳваре буданд ки зимни як ҳамоиши фаҳмондадиҳӣ дар ноҳияи вахш мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифт. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. бо мақсади баланд бардоштани маърифати оиладорӣ, пешгирии пошхӯрии хонаводаҳо, таҳкими фарҳанги миллӣ ва тарбияи насли солим дар ноҳияи вахш ҳамоиши омӯзишиву фаҳмондадиҳӣ бо иштироки намояндагони мақомоти давлатӣ, сохторҳои масъул ва занони фаъоли ноҳия баргузор гардид. ҳамоиши мазкур ки дар доираи барномаҳои миллӣ ва ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба таҳкими ниҳоди оила роҳандозӣ шуд, ба муҳокимаи муҳимтарин масъалаҳои иҷтимоии ҷомеа бахшида шуд. мавзӯъҳои меҳварии ин мулоқот бештар ба таҳкими арзишҳои оилавӣ, тарбияи фарзандон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ, боло бурдани сатҳи маърифат ва масъулияти шаҳрвандии занон, касбомӯзӣ ва рушди соҳибкории онҳо равона гардида буд. тавре иштирокчиён таъкид кардан дар шароити муосири ҷомеаи тоҷик нақши зан танҳо ба чаҳорчӯбаи корҳои хонаводагӣ маҳдуд намешавад, зеро зан имрӯз ҳам модар аст, ҳам омӯзгор, ҳам раҳнамо ва ҳам созандаи ҷомеаи навин.
محض با شرافت جهانبینی سالم و معرفت درست زن میتواند فضای سالم اخلاقی و روانی را در عائله تامین نماید که این در نوبت خود اساس ثبات اجتماعی را تشکیل میدهد. یکی از بخش‌های مهمی واخوری به مسئله رشد اقتصادی زنان بخشیده شده، ضرورت دستگیری آنها در سمت کسب آموزی و صاحبکاری تاکید گردید. در همایش اینچنین تجربه‌های موفق زنان دهات در ساحه‌های گوناگون از جمله هنرمندی، کشاورزی و تجارت خرد به طور نمونوی ذکر شدند که می‌توانند برای دیگر زنان باعث هوسمندی گردد. تشکیل کنندگان چاره‌بینی تاکید نمودند که چنین همایش‌ها می‌باید همچون یک روند و برنامه مقصدناک در جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه بخش ادامه خواهد یافت. هدف از این اقدام‌ها تحکیم همبستگی اجتماعی، بالا بردن معرفت حقوقی و فرهنگی ساکنان بخصوص زنان و فراهم آوردن شرایط مساعد رشد استوار جامعه ارزیابی گردید. با مقصد احیا، حفظ و رشد هنرهای ملی و مردمی در ناحیه فرخور کورس‌های کوتاه مدت هنرآموزی فعالیت می‌نمایند که در آنها بیشتر زنان خانه‌نشین جلب کرده می‌شوند. انورشاه سیدعلیزاده گزارش می‌دهد. حکومت جمهوری تاجیکستان جهت احیا و رشد هنرهای ملی که تجسمگر سیمای حقیقی ملت ایجادکار و آفریدگاری ما میباشد، از روزهای نخستین احیای دولت نوین تاجیکان تدبیرهای ضروری میاندیشد. برنامه رشد هنرمندی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 از اقدامات نجیب حکومت مملکت در راه احیا و انکشاف هنرهای ملی و معاصر، تحکیم میراث فرهنگ ملی و عنعنه‌های تاریخی هنرآموزی خلق، جلب و هوسمندگردانی همه‌جانبه اهالی استحصال محصولات هنرهای مردمی، تشکل، دستگیری فعالیت هنرمندی همچون واسطه وسیع نمودن شغل پرمحصول دانسته می شود. در ناحیه فرخار چون دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت به احیا و رشد هنرهای ملی توجه خاص روانه می گردد. با این مقصد در جامعه شهرک و دهاتی ناحیه کورس‌های کوتاه مدت هنرآموزی تشکیل کرده شده است که در آنها زن‌های خانه‌نشین جلب کرده می شوند. زن‌های خانه‌نشین و دختران جوانی که در همین دهات هستند آنها رو به همین کورس دعوت می‌کنم. از نوع احیا گردیدن هنرهای مردمی که از ما از میراث‌های بی و بابایمون به ما گذاشته شده بود، آن را از نو زنده کرده امروزها در نزد جوانان این را رشد داده ایستاده‌ایم. خراغ‌دوزی، رفیده‌دوزی، گلدوزی، توقه‌دوزی، تمام هنرها رو این دختران این جوانان آموخته ایستادند. لباس ملی تاجیکان از زمان پیش تا به امروز چکن و اطلس و ادرس می باشد و شاعران بزرگ ما و هنرمندان اصیل صنعت تاجیک که از این بهره برند آن را تجسم و ترنم نمودند. جوان دختران ناحیه فرخار همه ساله در کورس‌های کوتاه مدت چکندوزی فرا گرفته شده این هنر والای ملی مردمی را از خود می نمایند. در ولایت ختلان چکن یک جزء مهم لباس عروس و داماد به شمار می رود. در اینجا دامادها طاقه خود را با گلدوزی‌های چکن آرام می‌دهند و زنان و دختران در روزهای توی و عید و مراسم کرته و پوجامه چکن به تن می‌کنند. همینطور صنعت چکن از نسل به نسل با شیوه استاد شاگرد و میراث مانده است. چکندوزی مختص دادم، نقش دوزی رو ما میتونستیم از مادرمون یاد گرفتیم. خراغ دوزی را یاد گرفتم، وزیر رفیده دوزی را، خیلی چیزایی که من نمیتونستم با از این یاد گرفتم. ترکایی که خانه نشینن اومده همجا همراهی ما دختر ایستادند. هنر سرمایه گران است که آن را با یگان دارایی، ثروت، سیموزر عوض کردن و خریدن ناممکن است. هنر انسان را بزرگی و شهامت بخشیده او را بالای روح میگرداند و زندگی را زیبایی میبخشد. در این زمینه در ناحیه فرخار فیلیال مؤسسه دولتی مرکز رشد هنرمندی و ملکه کسب‌های معاصر فعالیت مینماید. از این حساب در نزد 10 جامعه شهرک و دهاتی ناحیه کورس‌های کوتاه مدت 2-3 ماهه عمل مینماید که در آن بیشتر زنان خانه‌نشین به آموزش هنرهای چکندوزی، ادرس بافی، لباس‌های مردانه، کنسرو کنونی جلب کرده میشوند که در نتیجه صاحب شهادتنامه گردیده طریق راحت به کارگاه‌های استحصالی ناحیه و بیرون از آن به کار روانه میشوند. ما جوان دختران خانه‌نشین از جناب عالی می‌نداریم که توجه و غمخواری می‌نماید که ما چنین هنرها را از خود نمودیم. امروز باشد صاحب کسب و هنر شدیم. ما از هدایت‌های پرزیدنت تاجیکستان جناب عالی است که چنین کورس‌های کوتاه مدت جلب شده کار و فعالیت داریم. با اطلاع مسئولان فیلیال مؤسسه دولتی مرکز رشد هنرمندی و ملکه کسب‌های معاصر در ناحیه فرخار در مجموع 523 نفر زن‌های خانه‌نشین طریق برنامه‌ای والیداتسیا و خودمبلغ‌گذار صاحب شهادتنامه گردیده.
дар коргоҳ корхонаҳои дузандагӣ кору фаъолият намуда истоданд. Масъулон дар оянда низ азм доранд ки ҷадди васеъ намудани шуғли пурмаҳсул, эҳё ва рушди ҳунарҳои миллии мардумӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гарданд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, Ахбор. дар истироҳатгоҳи кӯдакони дурахшони ноҳияи Файзобод басти аввали истироҳати тобистонаи наврасону кӯдакон оғоз гардид. Дар ин басти истироҳатӣ 130 кӯдак ба истироҳату фароғат фаро гирифта шуданд. гузориш дар ин хусус. зимни баргузории маросими кушодашавии басти якуми истироҳатии кӯдакон ва наврасон дар мавсими тобистони соли 2025 дар истироҳатгоҳи дурахшон масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Файзобод ва дигар шахсони масъули соҳа иштирок намуданд. баён гардид ки иқдомҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таъмини ҳаёти осоиштаи кӯдакон ва риояи ҳуқуқу озодиҳои онҳо дар рӯҳияи меҳру муҳаббат ба ватан ва ҳамчун насли солиму созанда тарбия намудани кӯдакон равона гардидааст. ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба ҳимояи ҳуқуқҳои кӯдакон, баланд бардоштани дараҷаи маълумотнокӣ, инкишофи зеҳнӣ, тансиятии онҳо аз он шаҳодат медиҳад ки Тоҷикистони соҳибистиқлол барои ояндаи дурахшони худ пойдевори мустаҳкам гузошта истодааст. таъкид шуд ки дар ҷавоб ба ҳама ғамхориҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наврасону кӯдаконро зарур аст ки илм омӯзанд, донишҳои замони муосирро аз худ карда дар оянда ҳамчун фарзанди содиқи ватан ба халқу давлат хизмати шоиста намоянд. ба мураббиёни истироҳатгоҳ гуфта шуд ки наврасону кӯдаконро дар рӯҳияи арҷгузорӣ ба илму маърифат, худшиносию худогоҳӣ ва ватандӯстию ватанпарастӣ тарбия созанд, то ки онҳо ворисони ҳақиқии ин давлату миллат буданашонро ботинан эҳсос намоянд. дар натиҷаи ин сайю талошҳо ҳаёти кӯдакони кишвар сол аз сол беҳтару рангинтар гардида, ҳамасола аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ташкили истироҳати кӯдакон ва наврасон қарори дахлдор ба тавсиб мерасад. сӯхтори ҷангал дар боғи миллии Гранд Канони штати Аризонаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико як бинои таърихиро пурра хароб кард. дар минтақаҳои қисми ҷанубии ҷумҳурии мардуми Чин боришоти шадид боиси обхезӣ гардид. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар сатҳҳои ҷаргхан ва биҳори Ҳиндустон бар асари раъду барқ 21 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар ҷароҳат бардоштанд. ба гуфтаи мақомдорони маҳаллӣ, замоне ки гурӯҳи хоҷагидорон дар саҳро машғули кор буданд, ногаҳон раъду барқ ба амал омада боиси ҳалоку захмӣ шудани онҳо гардидааст. дар Ҳиндустон одатан дар мавсими боришот пайваста раъду барқ ба амал омада сабаби ҳалоку захмӣ гардидани сокинон мегардад. дуди ғализи сӯхтори ҷангал аҳолии шаҳри Торонтои Канадаро ба мушкилӣ дучор кардааст. аз оғози соли равон то кунун дар минтақаҳои гуногуни Канада дар пайи сӯхтор беш аз 13.5 миллион гектар масоҳати беш аз 1000 нобуд гардидааст. ба маълумоти рӯзномаи New York Times, дар Канада аксари вақт сӯхтори беш аз 1000 пас аз рух додани раъду барқ ба амал меояд. ба гуфтаи ҳавошиносон, ҳарорати ҳаво дар минтақа беш аз 40 дараҷаро ташкил дода, ҳолати пешомадаро боз ҳам мушкил менамояд. дар шаҳри Торонто зиёда аз 3 миллион нафар одамон зиндагӣ мекунанд. табибон ба сокинон тавсия медиҳанд ки безарурат аз манзилҳои истиқоматиашон набароянд ва аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода баранд. сӯхтори ҷангал дар боғи миллии Гранд Канони штати Аризонаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико як бинои таърихиро хароб кард. айни ҳол дар қисми шимолии боғи мазкур 200 чашмаи калони сӯхтор ба қайд гирифта шудааст. алангаи оташ зиёда аз 18 000 гектар масоҳати ҷангалро фаро гирифтааст. ба вусъат ёфтани сӯхтор ҳавои гарм ва вазъи шамол боис мегардад. кормандони хадамоти дахлдор аз минтақаҳои атрофи сӯхтори ҷангал зиёда аз 500 нафарро ба ҷойҳои бехавф кушониданд. дар бораи талафоти ҷонии осебдидагон маълумот дода нашудааст. барои хомӯш намудани сӯхтор кормандони хадамоти оташнишонӣ бо техникаҳои махсус ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. бар асари чапа шудани як қайиқи тезҳаракат воқеъ дар ҷазираи Ментаваи музофоти Суматраи ғарбии Индонезия 11 нафар бенишон шуданд. ба кормандони хадамоти дахлдор муяссар гардид ки 7 нафарро наҷот диҳанд. тибқи иттилои мақомдорони маҳаллӣ, сабаби ғарқ шудани қайиқ дар ба амал омадани тӯфон ва баланд гардидани мавҷҳои баҳрӣ арзёбӣ мегардад. дар маҳалли ҳодиса кормандони хадамоти дахлдор барои пайдо кардани бенишонгаштагон фаъолият доранд.
дар минтақаҳои қисми ҷанубии ҷумҳурии мардумии чин боришоти шадид сабаби обхезӣ гардид. дар натиҷаи таххона ва ошёнаҳои якуми биноҳои истиқоматию маъмурии зери об монданд. бархе аз минтақаҳои аҳолинишин ба дарё табдил ёфта, кормандони хадамоти дахлдор сокинонро тавассути қайиқҳои резинӣ ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. туғёни об роҳу пулҳои нақлиёт гардро хароб карда, ҳаракати ҳама гуна нақлиёт ба чанд минтақаи аҳолинишин ғайриимкон гардидааст. дар минтақаҳои кӯҳӣ бошад хатари фаромадани ярҷ эълон гардидааст. вобаста ба ин аз сокинон дархост карда шудааст ки аз рафтан ба минтақаҳои кӯҳӣ муваққатан худдорӣ намоянд. дар маҷмӯъ офати табиӣ ба минтақаҳои гуногуни қисми ҷанубии ҷумҳурии мардумии чин $7.5 миллион зарар расон. ба гуфтаи ҳавошиносон, эҳтимол боришоти шадид дар бархе аз минтақаҳои қисми ҷанубии кишвари мазкур чанд рӯзи дигар идома ёбад. барои бартараф намудани оқибатҳои боришоту обхезӣ, кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. дар як хонаи пиронсолони штати Массачусетси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сӯхтор сар зад. бар асари ҳодиса 9 нафар ба ҳалокат расида, 30 каси дигар бо ҷароҳати гуногун ба беморхона интиқол дода шуданд. сӯхтор дар як ҳуҷраи бино ба амал омада, дар муддати кӯтоҳ ба ошёнаҳои болои бино паҳн гардидааст. ҳангоми сар задани сӯхтор дар дохили бино 70 нафар қарор доштанд. кормандони хадамоти дахлдор кормандону бошандагони хонаи пиронсолонро ба ҷойҳои бехавф кӯчониданд. дар рафтикорҳои сӯхтор хомӯшкунӣ 5 нафар корманди хадамоти оташнишонӣ низ захмӣ шуданд. тибқи маълумоти пешакӣ, сабаби сарзадани сӯхтор дар расичи кӯтоҳи ноқилҳои барқ арзёбӣ мегардад. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилооти ахбор хотима меёбад. саломат бошед. тартиби сабти номкунӣ дар низоми нерӯ барои гирифтани маълумот дар бораи қоидавайронкуниҳои роҳу нақлиёт. барои ин ба сомонаи нерӯ.j ворид шуда, сутуни утоқи шахсӣ ва